Maxime Prévost yasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ububirigi bwemera ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ububirigi burabyemera, ndetse nta naho none ububirigi bwahera buhakana uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Birababaje kubona nk'igihugu cya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yafasha ababirigi kabagira imandwa. Birababaje kubona muri bo bafatira icyitegererezo ku bubirigi, ariko bakaba bagenda bapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gutegura uruzinduko rwo kumwakira, ariko menya batari bazi ko ari bubanze mu Rwanda. Rero bamaze kubona amashusho y'uko Emile wa Katari yabanje mu Rwanda, baba baratangiye bamera ariko ibintu byabo biba bisekeje. Ibere rya ese rigwa kandi batonza. Nimumbwira ukuntu abantu bari kwitegura kwakira Emile wa Katari i Kinshasa kubera imyuzure ihari, amashashi yuzuye imihanda, amacupa ya plastike yuzuye imihanda, n'umwanda gusa ni ibibazo. None babonye yabanje mu Rwanda, baravuga bati none se niba Emile wa Katari yabanje mu Rwanda akabanza akajya kwitegereza u Rwanda nubwo asanzwe aruzi, akabona isuku iri i Kigali, twebwe naza agasanga iyi myanda n'iyi mivu itemba muri Kinshasa. Ubwo ni mu Kinyarwanda bati akabyica kabizi karya imboga karitse. Hari umuzungu wo muri Australia, ni umu influencer, agenda atembera ibihugu byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi. Yatembereye mu Rwanda, arangije atemberera no mu Burundi. Nta gastori ngiye kubahereza. None urugendo yagize mu Rwanda n'urwagize i Burundi byose babishyize kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko yamaze gutangaza ko atazongera kugira uruzinduko mu buzima bwe bwose, atazongera kongera gutemberera igihugu cy'u Burundi. Mwaba muzi ibibazo yasanze mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo benshi batishimira iterambere ry'u Rwanda, nta kizabuza u Rwanda gukomeza gutera imbere rwose. Njye nshima Imana ko u Rwanda rutunze abaruvuga neza n'abaruvuga nabi pe, n'abavuga nabi u Rwanda birabatunze. Ibaze rero kuvuga nabi u Rwanda ari ukugira ngo urye, ariko njye naba ndi kuvuga neza u Rwanda kandi mvuga ibihari n'abantu babona, abaza muri commentaire bano bigarasha n'aba FDR hamwe sinzi bo bahita baza batifuza ko mvuga neza u Rwanda. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nongere mbasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza, akaba ari umwanya w'ikiganiro twabateguriye. Nibisanzwe jewe ndi Robert Sympathique Iyandemye. Mu kiganiro cyacu rero nabateguriye turi buze kuganira ku ngingo nkuru zigera kuri 3 n'izindi nta ziri buze kuza zizunganira. Ariko ingingo ya mbere turi buze kuganiraho nuko isi yose bireba igihe u Rwanda buri wese arafata uko ashaka vuko rushaka muri iyi minsi. U Rwanda rwamaze kwakira Emile wa Katari Aritani, yamaze kugera i Kigali yakiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. Ibyo rero byamaze gutungana, ibintu byose bimeze neza. Kindi turi buze kuganiraho muri kino kiganiro cyacu, ndibuze kubabwira ko AFC M23 yamaze mu by'ukuri gukora ikiganiro n'itangazamakuru isobanura ibijyanye n'imikorere yayo, ndetse bishingiye ku masezerano iherutse gusinya i Doha. Ibyo byose rero yabisobanuriye itangazamakuru kugira ngo itangazamakuru naryo ribishishikarize abaturage cyangwa se ribisobanurire abaturage maze bamenye ibintu uko bimeze nuko bihagaze. Muri rusange rero icyo nacyo turi buze kukiganiraho ku buryo uburambuye. Indi ngingo ya gatatu ikomera turi buze kuganiraho muri kino kiganiro cyacu nuko nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi witwa Maxime Prévost, ngira ngo muramuzi abanyarwanda twese turamuzi Maxime Prévost, nyuma yo kugira uruzinduko mu Rwanda yitabira inama ya Francophonie yabaye ku nshuro 46, kuri uyu munsi yasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Reka nanabibutse ko ari abasirikare b'Ababirigi bishwe muri jenoside mu 1994.
abo rero nabo akaba mu by'ukuri Maxime Prévost yabonamiye. Naho umuryango wa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo biciye ku mugore we Denise Nyakeru ndetse n'abavandimwe ba Antoine Felix Tshisekedi Chilombo mu gihugu cy'Ububirigi batangiye gukorwaho iperereza bitewe n'amamiliyoni agera kuri 400 y'amayero bivugwa ko ashobora kuba yarabikijwe mu gihe cy'amezi 3 gusa mu mabanki atandukanye mu gihugu cy'Ububirigi. Ayo mafaranga yose yabikijwe rero n'abana ba Tshisekedi n'abavandimwe be ndetse n'umugore we. Iperereza rero ryatangiye. Ikindi rero ibyo byose nibyo turi buze kuganiraho, turi buze no kugaruka nyine ku mirongo y'urugamba uburyo imirwano ikomeje kuba mibi cyane hagati ya AFC M23 ndetse na FRDC, FDLR, FDNB ndetse na coalition yabo n'abamercenaires bose abo bafatanyije. Muri rusange rero nibyo tugiye kuganira. Kora subscribe, like, comment na share ku biganiro byacu, ibintu byose bigende neza. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu tugiye kugihera kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakiriye emiri w'igihugu cya Qatar Al-Thani, bakaba rero kugeza kuri ubu ngubu bari kumwe, bakaba bari kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Emiri Al-Thani ni uruzinduko rw'iminsi 2 agiriye mu gihugu cy'u Rwanda, yarutangiye ku munsi wa none kuri uyu wa kane, akaba zarusoza ku munsi wo kuwa gatanu, ni ku munsi w'ejo. Inyuma y'uko agira uruzinduko hano mu gihugu cy'u Rwanda, azakomereza uruzinduko rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbibutse ko Qatar ari umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'u Rwanda, kuko Qatar yashoye imari mu Rwanda mu bijyanye n'ubukerarugendo, mu bijyanye no kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nanone Qatar yashoye imari yayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ifite na gahunda yo gushorayo n'iyindi mari. Ngira ngo nanone murabizi ko Qatar numwe mu bahuza ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 na guverinoma ya Kinshasa. Ibyo rero nuko bimeze. Ariko nanone emiri wa Qatar Al-Thani ni inshuti by'umwihariko, ni inshuti ikomeye cyane ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariko Qatar ikaba n'umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'igihugu cy'u Rwanda. Kuba rero yaza mu Rwanda kandi akakirwa nk'uko yakiriwe ku kibuga cy'indege yakirwa na Perezida Paul Kagame, reka nanababwire ko Perezida Paul Kagame yamutwaye mu modoka ari babiri bari kugenda baganira. Ntabwo protocol yamuhaye imodoka ye ngo birajye, oya, ni bisanzwe yo emiri wa Qatar Al-Thani iyo ari mu Rwanda agenda mu modoka imwe na Perezida Paul Kagame. Ibyo ni bisanzwe, abantu bose barabizi. Ngira ngo muranabyibuka habaho inama habaho CHOGM ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Ngira ngo umunyacyubahiro ukomeye cyane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari yatumiye yari emiri wa Qatar Al-Thani. Al-Thani murumva ko rero ibintu bimeze neza. Nuvuga ngo emiri wa Qatar na Perezida Paul Kagame ni umuntu umwe. Qatar n'igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kimwe, barakorana, ibintu byose rero bimeze neza. Ibyo rero bikaza bishimangira umubano mwiza hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na state ya Qatar na leta ya Qatar. Ibyo byose rero noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gutegura uruzinduko rwo kumwakira, ariko menya batari bazi ko ari bubanze mu Rwanda. Rero bamaze kubona amashusho y'uko emiri wa Qatar yabanje mu Rwanda, baba baratangiye bamera ariko ibintu byabo biba bisekeje, ibere rya Eserigwa kandi batonza. Ni mumbwira ukuntu abantu bari kwitegura kwakira emiri wa Qatar i Kinshasa kubera imyuzure ihari, amashashi yuzuye imihanda, amacupa ya plastike yuzuye imihanda, n'umwanda gusa ni ibibazo. None babonye yabanje mu Rwanda, baravuga bati none se niba emiri wa Qatar yabanje mu Rwanda akabanza akajya kwitegereza u Rwanda nubwo asanzwe aruzi, akabona isuku iri i Kigali, twebwe naza agasanga iyi myanda n'iyi mivu itemba muri Kinshasa, ubaratwakira gute nyakubahwa Tshisekedi? Bitangira kubacanga, ariko nta kundi ibyo bagomba kwihangana, kuko n'u Rwanda kuba rutabamwe imyuzure suko imvura itahagwa. Oya, no mu Rwanda imvura irahagwa, i Kigali imvura irahagwa rwose. Ariko ikibazo si imvura, n'ikibazo si ukuba imvura igwa. Ahubwo se ko mubizi ko imvura igwa iteza ibibazo, bigenda bite none mwitegura mute kugira ngo igihe imvura y'ubutaha nigwa mutazongera guhura na bya bibazo? Ngiri kuri aho ngo reka mbashimire leta y'u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda. Ibiraro byo mu Rwanda byinshi
biri kuzamurwa, biri kwegezwa hejuru ndetse bikagurwa kugira ngo ya migezi yajyaga yuzura itazongera kuzura. Ku bantu mubizi neza, hano mu Rugunga uri kugana kuri Great Hotel cyangwa se kuri kino kigo cya Perugunga, hari ikiraro cyari gihari, murabizi neza ko cyarazamuwe. Uri kumanuka werekeza Gikondo hariya, hari ikiraro cyari gihari hariya mu gishanga, cyarazamuwe nacyo kiri kwegezwa hejuru. Ibintu byose rero bimeze neza, n'ibindi biraro biri kugenda bisanwa kugira ngo ibiraro byari biri hafi biteze imyuzure, noneho byamara guteza imyuzure bigateza ibibazo byose byagiye bizamurwa. Ngira ngo murabizi hariya Nyabugogo, murabizi imihanda iri gukorwa uburyo ibiraro byegejwe hejuru kugira ngo umugezi wa Nyabugogo niwuzura bitazongera gutembera mu muhanda n'ahandi. Ibintu byose bimeze neza gutyo, ni ibikorwa byiza. Ibyo byose rero ni ibikorwa biteza imbere umujyi wa Kigali, bikongera isuku ndetse bikarwanya na ya mivu mu gihe cyose imvura yaguye. Kinshasa rero ntabwo yigeze ishyiraho iyo politike kugira ngo, nyamara wabwira ko Kinshasa, budget ya Kinshasa yonyine, budget ya kapitali y'umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa ni budget nini, ni mu mamiliyari mu madolari, ariko ushobora kwibaza icyo akora kikakuyobera. Ubwo rero nabonye bababajwe nuko ngo Emile wa Katari yabanje i Kigali, ariko mwihangane pe, mwihangane. U Rwanda kwakira Emile wa Katari ni ibindi. Cyekora mwebwe mushobora kumwakira nyine hano mu Rwanda. Emile wa Katari ni umubyeyi mu rugo, nicyo nababwira rwose, ni umubyeyi mu rugo ku buryo nta n'ikindi nabwira abo bitashimishije uretse kwihangana. Kuba azakomereza muri Kongo, azakomerezayo kandi ibimujyanye ni bya bindi. Gusa hari ikintu cyambabaje, cyangwa se hari imitekerereze y'abakongomani itabishimishije, ibi nababaje ku buryo iyo ukomeje kubona batekereza batyo ushobora kwibaza utariko abo bantu bazatera imbere ryari cyangwa bazahinduka mu myumvire ryari. Ni ikintu cya giteye ubwoba iyo bumva ngo kubera yuko ngo Emile wa Katari agiye kujya muri Kongo, ngo agiye guhita akasubika ngo uburyo Katari n'u Rwanda byari bibanye, ngo ndetse n'imari Katari yashoye mu Rwanda ngo Katari rahita kiyihorera, ngo kubera yuko Kongo ari igihugu cy'amazahabu, ngo bazayerekipera muri Kongo, ngo bareta batera umugongo u Rwanda, ngo bahite ko bahitamo gukorana na Kongo. Mbere hose se bajya gukorana n'u Rwanda, Kongo ntiyari iriho. Baje gukorana n'u Rwanda se batabona Kongo kihari, ahubwo se Kongo yahindutseho iki? Kongo yahindutseho iki? Ndetse byanabaye kure kubi. Kongo yahindutseho iki mu buryo bwo kumera neza ku buryo Emile wa Katari noneho yavuga ngo uretse ko bitanashoboka. Nabonye perezida wa Israeli yaje muri Kongo, bahita baravuga ngo no, ngo igisobanuro cy'uruzinduko rwa Isaac Herzog ngo nuko ubwo Israeli yateye umugongo u Rwanda ntizongera no gukorana n'u Rwanda, yahise yanga u Rwanda imishinga yose n'imikoro n'imigiranire bagiranaga, ngo ubwo babivuyemo bahisemo Kongo. None na Katari, ngo Katari isitera umugongo u Rwanda, ngo n'amafaranga yahashoye byose ngise kibyihorera, ngo ihisemo Kongo. Ibi bintu ni diplomasi. Niba u Rwanda na Katari bikorana, Katari yunguka, ntabwo bibujije ko Katari yakorana na Kongo mu nyungu. So ntabwo gukorana na Kongo Kinshasa bizasobanura ko Katari izahita kereka gukorana n'u Rwanda ngihite mu gukorana na Kongo. Gute se? Gute? Habaye iki se? Byagenze bite se? Kuki abakongomani batekereza muri ubwo buryo? Amasezerano yo gukorana na Arsenal hagati y'u Rwanda na Arsenal ararangiye, abakongomani bo babihaye yindi nyito. U Rwanda rujya gutangira gukorana na Arsenal rwagishije inama Kongo ku buryo niruhagarika cyangwa amasezerano nagera ku musozo akarangira, Kongo ari iri buze kuvuza induru. U Rwanda rujya gusinyana na Arsenal rwagishije inama Kongo. Ko bari bafite kontra y'imyaka 8 ikabirangiye, muragira ngo bigende bite? Ko mutari kwita kuri kontra mwasinyanye na za Marseille, ko Kongo itita kuri kontra yasinyanye na za FC Barcelona, ese zirakora? Miliyoni 43 z'amadolari niba atari amayero mwajyanye muri Barcelona ngo bajye babambara ku dupira bajyana mu myitozo. Mwari mwabona iriya mari Kongo yashoye muri, niba ari Visit Congo, niba ari RDC Caire d'Afrique, sinibuka neza uko babyise, mwari mwagiraho umuntu abibonara. None
n'ubu ngubu nabonye basaze sinzi ibyo bagiye bandika, nyamara Visit Rwanda na Arsenal amasezerano arakomeje kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha 2026 mu gihe cyo kurangiza nyine contract. Ariko niba Kongo yungukira iki mu kuvuga ubusa niba yungukira iki mu kuvuga gusa, igihe kirageze ngo abakongomani babone ko ari igihe cyiza cyo gukora. Iki ni igihe cyiza cyo gukora, ntabwo ari igihe cyiza cyo kuvuga, ni igihe cyiza cyo gukora. Ubu rero tuvugana ni mwihangane, Emile wa Qatar ari buze kubazanira ibyo asaguye nyuma y'u Rwanda, kandi muri buze kubyakira mutyo, kandi mwihangane. Ndetse muzanamwakire neza, nyabuna ntimuzamwakirire muri puberi, ntimuzamwakirire muri iriya mivu y'amazi, ntimuzamwakirire muri ariya mashashi, ntimuzamwakirire muri ariya macupa ya plastiki. Ngewe ngira ngo ubu deba none Kongo yabifite cyangwa abakongomani baba bafite niyo kugerageza gukora isuku, gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe n'amategeko, abaturage bakareka gukomeza gupfira hariya, gukoresha controle technique y'indege, mukakoresha indege, mukita ku ibintu bikagenda neza. Naho kuza u Rwanda mu kanwa, u Rwanda rukomeje gutera imbere gutya, ni ibindi bindi. Uru Rwanda mureba buri wese yagakwiye kwemera uko rumeze, kuko ikibabaje benshi babyirengagiza babizi. Baca umugani mu Kinyarwanda bati akabyica kabizi karya imboga karitse. Hari umuzungu wo muri Australia, ni umu influencer, agenda atembera ibihugu byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi. Yatembereye mu Rwanda, arangije atemberera no mu Burundi. Nta gastori ngiye kubahereza. None urugendo yagize mu Rwanda n'urwagize i Burundi byose babishyize kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ariko yamaze gutangaza ko atazongera kugira uruzinduko mu buzima bwe bwose, atazongera kongera gutemberera igihugu cy'u Burundi. Mwaba muzi ibibazo yasanze mu gihugu cy'u Burundi. Abapolisi bamwambuye kamera yiwe, baramubwira ngo nta burenganzira yasabye, barangije bamusaba ruswa y'ibihumbi 50 by'amarundi kugira ngo bayimusubize. Yateze umushoferi utwara taxi voiture, bumvikana amadolari 20. Bageze aho yamujyanye amaze kuyamuhereza, aramubwira ngo ni makeya. Babajyanye muri hoteli, babishyuza, babwira ko kuraramo ijoro rimwe ari amadolari 120, kandi itakwishyura n'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Byaramubabaje, uwo mwera byaramubabaje, aravuga ngo kuva natangira gutembera ni ubwa mbere mbonye ahantu igihugu cya nyuma gikennye ku isi. Nabonye hari abarundi byababaje, bagira gute. Gusa reka ageze mu mujyi wa Bujumbura, yashimye imihanda ihari, aravuga ngo iyi mihanda iri Bujumbura, ati Bujumbura irimo imihanda myiza kurusha Kampala. Icyo cyo yakivuze, ariko avuga buryo inzego hari azitwara nabi. Ni byinshi mwabibonye, ntabwo mashaka kubasobanurira byinshi cyangwa kubabwira byinshi, ibyinshi mwabibonye ndabizi. Ariko ageze mu Rwanda nabyo mwabibonye, isuku yaramukanze, avuza induru, serivisi ari guhabwa iramucanga mu mahoteli, aho kuryama, transport. Yashimye transport yo mu Rwanda, yashimye abamotari bo mu Rwanda, aravuga ngo abanyarwanda ni inyangamugayo. Ati umunyarwanda nta kubona agiye kuguha serivisi ngo akwifuzemo. Icyo amafaranga itiketi abanyarwanda bishyura, nawe ubwawe uri umunyamahanga, arimo kubibona ko uri umunyamahanga niyo agusaba. Ashima ubunyangamugayo bw'abamotari bo mu Rwanda n'abakoresha taxi voiture. Nanjye reka mbashimire, mwitwaye neza. Yarabibashimiye, mushobora kuba mutanabizi, ariko yarabibashimiye. Ashima serivisi zitangwa n'u Rwanda, moteri yo mu Rwanda. Ibyo byose arabishima. Ibyo rero ni ibintu mu by'ukuri utabona Kinshasa. Nibyo byose ndababwira rero, byose nagarukaga kuri uruzinduko rwa Emile wa Qatar. Yabanje mu Rwanda, azava mu Rwanda ahitire muri Kongo, ibintu byose. Gusa ngira ngo birasobanutse, u Rwanda mwabibonye, amashusho mwabonye uburyo Perezida Paul Kagame yamwakiriye, ibintu byose byari neza cyane. Ngira ngo rero uretse kubanzi b'u Rwanda, nico navuga,
kandi ndabizi neza ko u Rwanda rutabura abanzi kimwe n'undi muntu wese ukora n'umwete witeza imbere bikagaragara agira abanzi benshi kuko bataba bishimira iterambere rye. N'igihugu cy'u Rwanda niko bimeze, iterambere ry'u Rwanda ntirishimisha benshi. Gusa igitangaje ni kimwe, nubwo benshi batishimira iterambere ry'u Rwanda, nta kizabuza u Rwanda gukomeza gutera imbere. Nicyo kintu kiri aho ngaho kinatangaje. N'aba banyarwanda nabonye birirwa basebya u Rwanda nta nuko bameze, bera ngaho gusa ngo nuko babonye ka okaziyo ko kurira indege bibatunguye batarabikekaga, bakumva ko bageze icyo bazakora kugira ngo barye ari ukuririmba u Rwanda. Rwose nge nshima Imana ko u Rwanda rutunze abaruvuga neza n'abaruvuga nabi pe, n'abavuga nabi u Rwanda birabatunze. Ibaze rero ko uvuga nabi u Rwanda ari ukugira ngo urye, ariko ngewe naba ndi kuvuga neza u Rwanda kandi mvuga ibihari n'abantu babona, abaza muri commentaire bano bigarasha n'aba FDR hamwe sinzi bo bahita baza batifuza ko mvuga neza u Rwanda, ariko nyamara bakaappreciatinga uruvuga nabi. Barifuza ko abantu bose bavuga nabi u Rwanda. Ese birashoboka? Hari abo u Rwanda rwagiriye neza benshi, baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ntacyo rero mwakora ngo abantu bavuga u Rwanda nabi. Gusa ikiza kirimo ushaka kuruvuga nabi njya mbona yikura mu bandi. Kimwe nuko y'abantu bagiye gutora imbuto babanza bagakuramo imice, aho ni ku mbuto. Ariko umuntu wese ubona yabaye umuco mu banyarwanda atakera imbuto ku Rwanda, yikuramo we, ntago bamutoranyamo, we yikuramo akagenda, yagera ishyanga akatangira komungana. Icyo rero ntabwo ari ikibazo. Ntaho waba utaniye n'abo bantu bo muri FDL n'ibi bigarasha byari bizi ko bizajya ku birometero 3-4-5 hakurya y'imipaka y'u Rwanda ngo bakarasa mu Rwanda bakagira gute, ubu bakaba bari kwisanga ku birometero 500, bikaba byabacanze. Igisubizo bakaba bagisigaje mu mabaruwa. Ibaruwa yanditse basi yanditswe nande kugira se ngo bigere kuki cyangwa se birangire gute? Ntacyo mbibonamo. Iyo ngingo tuyivuyeho tugiye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri nuko AFC M23 imaze gusobanura ibikubiye mu masezerano yasinyanye na Kinshasa idoha muri Qatar. Ngira ngo iyi trike mwari muyizi kuri Kinshasa, ariko bitewe nuko nta kintu yakuyemo ari ukuza kubeshya abaturage kandi batangiye no kubavumbura. Patrick Muyaya yashushiwe, yabaye nk'inkoko yarwaye kabutura, yashushiwe. Ubu none ntacyo ashobora kuza ngo abeshya abakongomani ku bijyanye n'amasezerano ya Doha. Oya, bo ngo bishimiye ko ngo nta kintu basinye mu masezerano ya Doha. Bo ngo nicyo bishimiye. Kubera iki? Qatar na Amerika bahinduye vocabulaire. Uko bari basanzwe bavuga ngo muzagira dialogue entre Congolais, muzakora mixage na brassage ku basirikare muvange FRDC na AFC M23, muzaganira kuri root causes cyangwa les causes profondes ku kibazo gihari. Bo bagahita ko batangira kuvuza induru bakayivumbura. Abahuza babahindurira rero vocabulaire. Bamaze kubahindurira vocabulaire, muzi cyabaye, bahise bagenda barikomanga ngo ngo ntacyo twasinye Doha, ngo nta nicyo twagombaga gusinya. Nyamara nukwihumuriza. Ni baba bantu bari barigize abasesenguzi bibereye kuri YouTube na za TikTok na za Facebook bari muri Amerika, birirwa babeshya abakongomani ngo Trump azadutsindira, ngo Trump azabidukorera, ngo Israel iraje bakubite, ngo Israel iraje yice ngo Perezida Paul Kagame. None abanyarwanda ngo CIA ngiye kwica Perezida Paul Kagame. Niko gahenge basigaranye, nta kindi. Ngo CIA noneho byose babiretse, ngo noneho ngo ni CIA ngo ugiye kubikora. Ngo ntimubizi ko Mobutu ngo ari umukozi wa CIA, ngo CIA bikamwica. Ngo niko ngo rero isoni n'ikimwa rero byarabakoze. Noneho batangira kubura icyo basobanurira abakongomani kuri ziriya ngingo 8 cyangwa se 6 kuko ebyiri zo zamaze kuganirwaho. Basanga zose nta nimwe bafite mu ijambo. Barangije baragenda baripfurika. Bamaze kwipfurika, AFC M23 yo ubu noneho imaze kubisobanura ingingo ku ngingo. Yavuze ibijyanye na restauration y'ubuyobozi bwa leta, bavuze ko ariko kubijyanye no gufungura ikibuga cy'indege bakuri inzira ku murimo ikintu cyitwa Kinshasa. Barebye ati rwose Kinshasa forget, ibagirwa.
nabonye hari n'abafaransa bari baturutse mu Bufaransa bagiye hariya mu bice bigenzurwa na AFC M23 nabonye mu bitangazamakuru ngo harabagiyeyo bari bagiye kudiringa uburyo kira kibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Ntimubyumva ko hari n'abafaransa bari kubidiringa, nta nubwo ari Kinshasa, kuko nta n'umuntu w'Kinshasa ushobora kugera, nta waba avuye muri delegation ya Kinshasa wagera mu bice bigenzurwa na AFC M23. Leta ya Kinshasa rero iragenda ikabeshya abaturage ikabananirwa kubabwira ko yifashishije Ubufaransa kugira ngo Ubufaransa bujye kuganira na AFC M23. Leta ya Kinshasa ikabihisha, yamara kubihisha nyamara bikagenda bikigaragaza. Ikigaragara bizaganirwaho, ahubwo Kinshasa ifite isoni zo kudashaka kwicarana n'abantu muri AFC M23 baganira ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Niyo mpamvu bari gukoresha delegation z'Ubufaransa, noneho delegation y'Ubufaransa izaganira mu izina rya Kinshasa. Turi kumwe? Ni n'Ubufaransa buzafasha Kinshasa noneho gusaba ko Kinshasa yakwemererwa gufungura ikirere kugira ngo ubufasha bugere muri bari abaturage bari muri biriya bice. Ariko nyamara ibikorwa byose by'ubutabazi bizaba bigenzurwa na AFC M23. Ariko kuza ukabeshya abantu ngo Kinshasa nizafungura ikibuga cy'indege cya Goma, biranze na none bongeye babisubiramo. Ngira ngo mwabonye ikiganiro AFC M23 yagiye ibisobanuramo Mbonimpa, babisobanura ibintu byose. Benjamin Mbonimpa, General Secretary wa AFC M23, yabisobanuye byose, ibintu biri ku murongo, ubishaka agenda bikurikire. Rero ibi bintu aho bigeze nta mpaka, ariko namwe nimureba neza ba bantu bari barigize abasesenguzi ba Jean Claude Mubenga ba Kalonji, mu by'ukuri bashushiwe baguwemo n'imbeho. Hari nabo nabonye batangiye guhindura amasaha bajyaga bakoreraho ibiganiro kubera yuko bari kwanga ko abaturage ba Kongo babanjamo, kubera ibinyoma bagendaga bababeshya ngibyo Washington biranze, ngibyo Doha bizaza faveur ya leta ya Kinshasa byaranze, isoni zirabishe. Ubu rero nta yindi turufu basigaranye, na n'ubu baracyaririmba ngo intsinzi ya Leopard. Utaririmba intsinzi ya Leopard barimo kujijisha. Murabizi intsinzi ya Leopard yaburijemo abaturage barenga 40 baguye mu kirombe, iburizamo impanuka y'indege muri Kolwezi. Ibyo byose Tshisekedi cyangwa se leta ya Kinshasa nta na condoléance yageze itanga. Bon, Kinshasa yo nonaha iri gushaka kujisha abaturage kugira ngo irebe ko hari ibyo bavuga bakajisha abaturage. Noneho bigeze ku masezerano ya Arsenal rero na RDB kuri azarangira mu kwezi kwa gatandatu, noneho byahise bihumira kumira ari imboga nkoranyambaga zose kuri X, barazurira bari cyo kintu cyonyine bivugira gukomeza kujisha abaturage. Nkuko natangiye mbivuga, nta ruhare mwari mwaragize ku masezerano y'u Rwanda n'ikipe ya Arsenal. Sinacyo gihe cyanyu cyo kuza mugira ibyo muvuga kuko ayo masezerano ageze ku musozo. Ni muvuge ku baturage bapfuye mu kirombe cyacukurwaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, muvuge ku mpanuka y'indege yari yitanye Minisitiri wa Mine, muvuge no ku bindi n'ibindi. Naho kuza mwitwaza muvuge no ku masezerano mwatsindiwe muri Doha atarigize agira icyo abagezaho cyo gukura AFC M23 mu bice iri kugenzura. Ibyo mwagendaga mubeshya abakongomani byose byararangiye. Ubigiye rero kirageze ngo mutangire namwe mubone icyo mukwiye kuba mukora cyangwa mumenye icyo gukora. Murabyumva rero ubu ngubu nonaha AFC M23 yigaranzuye Kinshasa, yayishyize ku murongo, ndetse AFC M23 yatangaje ko idashobora kuvanga igisirikare cyayo Armée Révolutionnaire Congolaise n'abari abavoyu bo muri FARDC, babamwe ba chanvre, babamwe bakanyanga, batagira discipline. Reka. Ikindi ya ngingo ya restauration y'ubuyobozi bwa leta, d'autorité de l'État, Benjamin Mbonimpa yatangaje ko ni ingingo itarigera iganirwaho na rimwe mu biganiro byose Kinshasa imaze kugirana na AFC M23. Yewe ni Doha, ingingo yo gusubizaho ubuyobozi bwa leta ntirigera iganirwaho n'umunsi wa rimwe. None ingingo itarigera iganirwaho n'umunsi wa rimwe niyo ngingo Kinshasa yo yafashe ishyira imbere, ntirigera iganirwaho. Yambuwe ubutaka, iyo leta ya Kinshasa yambuwe ubutaka, ntishobora kugera abantu ntiyahagenzura, ingingo ntiraganirwaho. Iyo yirirwa ibeshya abantu ngo igiye gusubizaho ubuyobozi ku kintu itarigera iganiraho na rimwe. Irasubizaho ubuyobozi se mu buhe buryo? Mureke mbahe story. Nyuma yuko babonye ko Washington byaranze, Doha biranze, African Union byaranze, Rwanda byaranze, Nairobi
byaranze. Muzi uko byagenze. Nonaha ubu tuvugana mu ngengo y'imari ya miliyari 21 z'amadolari Kongo ngo izakoresha umwaka utaha, miliyari 12 z'amadolari Kinshasa zose yazishyize mu gisirikare. Mu kumara rero kugenera igisirikare iyo ngengo y'imari, ubwo ni makubingana na 20% by'ingengo y'imari za miliyari 21 z'amadolari yose agomba kujya ngo mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko nabonye babitangaje. Noneho target ikibiri inyuma ngo ni ukugira ngo bategura igitero bagomba kugaba ku gihugu cy'u Rwanda. Akabazo k'amatsiko, Kongo izatera u Rwanda iturutse? Ni akabazo k'amatsiko. Mujye muri commentaire namwe mumbwire, Kongo iyobowe na Kinshasa, Kongo Kinshasa iyobowe na Tshisekedi izatera u Rwanda iturutse cyangwa se izabiri? Ntishobora kugera muri Goma, ntishobora kugera muri Bukavu. Ese Kongo Kinshasa izatera u Rwanda iturutse Uvira? Muri Nord Kivu ubwo bazatera u Rwanda baturutse hera? Kuko ubu none tuvugana u Rwanda none ungende kubaganiriza iki kiganiro none u Rwanda ntirugihana imbibi na Kongo yobowe na Tshisekedi. Kongo Kinshasa yobowe na Tshisekedi, u Rwanda ntirugihana imbibi nayo. Cyo bikora ibice nemera bya Kongo bijyana imbibi n'u Rwanda ni ibice biri kuyoborwa na AFC M23, kandi ndahamya neza ndashidikanya ko Tshisekedi ntiyahagera n'ingabo za Kongo ntizahagera, yewe n'abandi ntibahagera. Bivuze ngo nta bitero bishobora kugabwa ku Rwanda biturutse mu bice bigenzurwa na AFC M23. Kongo iki kinyoma iri gushaka kubeshya abaturage bayo, Kongo izatera u Rwanda iturutse. None itegereje ko bazasinya amasezerano, bamara gusinya amasezerano bakagira ibyo bumvikana, bamara kubyumvikana noneho Kongo ikazategura icyo gitero iturutse kuba yarasubijeho ubuyobozi bwayo. Nose Kongo itekereza ko izasubizaho ubuyobozi bwayo muri biriya bice, ikanazana ingabo za FARDC akaba arizo zihayobora. Forget, ibagirwa ibyo byo byararangiye rwose. Sinakubuza kubyemera cyangwa kubifata uko ushaka, gusa jyewe naguhumuriza nkubwira nti ibyo byibagirwa biveho, byararangiye. Ntabwo Kinshasa ntibishoboka, binabaye ntabwo ari ku bwa Tshisekedi, ubwo bwaba ari ku bwa Colonel Nanga, bwaba ari ku bwa Chef d'Etat Major Sultan Makenga n'abandi. Icyo kintu cyo rwose, icyo cyo ndakibabwiye kandi ni ukuri. Ibi ngibi rero ngahita ko nanabihuza n'iyi nkuru. Ni inkuru ivuga ko the prosecutor's office in Belgium has requested to review the account history of the first lady of Congo, as well as those of the children and brothers of Felix Tshisekedi. According to intelligence information, this came after Tshisekedi transferred over 400 million euros into the bank accounts of his wife and children just in a span of 3 months. Later, he will probably say Rwanda is the one that transferred that money to his wife and children, since he never admits any wrongdoing. Hano biravuga ko hatangiye gukorwa iperereza mu gihugu cy'Ububirigi ku bijyanye n'amafaranga yasizwe kuri konti y'umugore wa Perezida Tshisekedi, akaba ari ku mugore kuri konti z'umugore wa Tshisekedi, abana be ndetse n'abavandimwe be. Nkuko bigaragazwa n'amakuru y'ubutasi, ibi bije nyuma y'uko Tshisekedi wenyine ubwe akoze transfer ya miliyoni 400 z'amayero kuri banki mu gihugu cy'Ububirigi kuri konti y'umugore we, abana be ndetse n'abavandimwe. Izi miliyoni 400 z'amayero zikaba zaroherejwe kuri ayo makonte mu gihe cy'amezi 3 gusa. Iyi nkuru irangira ivuga ati kandi ngo baraza kuvuga ko ari u Rwanda rubikoze. Baraza kuvuga ko ari u Rwanda rwa transfer ayo mafaranga ku account y'umuryango wa Tshisekedi. U Rwanda rega rwaragowe, ariko burya reka mbabwire, nta muntu n'umwe ndabona winanabitse ku ishami ryoroshye. Buri wese yinanabika ku ishami rikomeye. Ibi byose mubona Kongo yigira n'amagambo ivuga nuko izi neza ubuhangange bw'u Rwanda. None si ibingibi yajya kubikora ku gihugu cy'u Burundi?
murabona yakwishanika ku gihugu cy'u Burundi? Ntabwo bishobora gushoboka. Ibyo ngibyo byose rero bikagaruka bigaragaza neza mu by'ukuri ko ibiri muri Kongo nta gahomamunwa. Indi nkuru nababwira tugomba kuganiraho ni uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi Maxime Prévost hano mu Rwanda. Ku munsi w'ejo yakiriwe na Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungira, akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Aramuhobera, bahuza intugu, ibintu bigenda neza cyane. Ishema ku Rwanda. No kuvuga ngo u Rwanda nta nzika, u Rwanda nta beef, u Rwanda nta mutima mubi, u Rwanda ni ku murongo, one direction. Iyo u Rwanda rubona muri mu murongo umwe wo gukorana, u Rwanda murakorana. Iyo u Rwanda rubona uri gusobanya, ntabwo u Rwanda mujyana. Niko byagenze. U Rwanda rwabonye Ububiligi buri gusobanya, u Rwanda ruhagarika gukorana n'Ububiligi. Ariko nk'uko mubizi, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aheruka mu gihugu cy'Ububiligi. Yagiyeyo mu nama yari yateguwe igomba kubera mu Bubiligi. Ntabwo yagombaga kubura kuyitabira, ngo nuko u Rwanda n'Ububiligi batabanye neza. Ni nabwo buryo na Maxime Prévost n'ubwo u Rwanda n'Ububiligi batabanye neza, ariko Ububiligi bufite umwanya mwiza cyangwa uruhare rukomeye mu muryango wa Francophonie. Ku nyungu rero z'Ububiligi, Maxime Prévost yagombaga kuza mu Rwanda. Niko kuzagera mu Rwanda, yakirwa neza mu cyubahiro gikwiye abanyacyubahiro. Arangije agira ibiganiro bitandukanye, yanageranye ibiganiro na Louise Mushikiwabo. By'akarusho, umuyobozi mu bayobozi b'Ububiligi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bisobanuye ko abantu mugendera mu kigare mutekereza ko Ububiligi, kubera yuko mubufata nka papa, nka mama, nk'umubyeyi, mukaba mutekereza ko bwagendera ku myumvire nk'iyo mufite ishaje. Ububiligi bwemera ko mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ububiligi burabyemera, ndetse nta naho none Ububiligi bwahera buhakana uruhare rwabwo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Birababaje kubona nk'igihugu cya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yafasha Ububiligi kabagira imandwa. Birababaje kubona muri bo bafatira icyitegererezo ku Bubiligi, ariko bakaba bagenda bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Les autres invertébrés scientifiques kariso sans élastique bo ngo bashaka kumenya amakuru ya nyayo y'u Rwanda, ngo baragenda ngo bakabaza bano bantu batavuga rumwe n'u Rwanda. Abantu batavuga rumwe n'u Rwanda murabazi? Ni bigarasha, ni bariya bakoze ibyaha mu Rwanda, bahunze bakoze ibyaha mu Rwanda, ni bariya nyine badashobora kuvuga neza u Rwanda kubw'ibyaha bakoze birimo Jenoside, kwiba, gusahura, kugira gute. Abo ngabo iyo ngo abakongomani bashaka kumenya ukuri ku Rwanda nibo bajya kubaza. Abo se babahereza ukuri kuri. Ibaza umuntu wo muri FDL wamubaza ukuri kuri mu Rwanda nga kukubwira, uretse kukubwira ko barenganye nk'ubwoko bw'Abahutu bahobagijwe, ntakubwira Jenoside bakoze. Oya, ntayavugaho. Akubwira uburyo nk'ubwoko bumwe mu Rwanda, nyine nibyo baza bakubwira. Noneho ngo abakongomani rero bashyigikiye Tshisekedi, iyo bashaka gushaka ibyo bavuga ku Banyarwanda, baba nimujya mu bashaka ngo bashaka ibiganiro bita dialogue inter-rwandais. Noneho washaka dialogue inter-rwandais, Abanyarwanda bakeneye ibiganiro hagati yabo by'iki ko babikoze mu myaka 30 ishize. Noneho ibyo bakeneye ni iby'iki? Abanyarwanda bari kwiyubakira igihugu, nonaha barwanya urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu Rwanda, yararangiye. Barwana urugamba rwo kurwanya ubukene mu Rwanda, ubu hari kurwanwa urugamba rw'iterambere. Ni gute umunyarwanda yakwiteza imbere? Niko bimeze. Maxime Prévost i Kigali mu Rwanda akomeje kwinjoyinga ubuzima. Nta gihe na kimwe u Rwanda ruzigera rugira inzika ku muntu wari wese ngo nuko yavuze gutya nuko yagize gutya. Ariko nta n'igihe na kimwe u Rwanda
ruzemera ibyo rudakwiye kwemera ngo ni ukubera ko ngo biri kuvugwa na runaka. Ruzakora ibyo rudakwiye gukora ngo ni ukubera ko byategetswe na runaka. Oya, in Rwanda pressure doesn't work. Ikindi kandi ibi byose bituruka ku kuba u Rwanda rwarahisemo uburyo bwo kubaho n'uburyo bw'imiyoborere n'icyo mwita demokarasi, kuko byamaze kugaragara ko Ububiligi ntabwo bushobora kuba icyitegererezo kuri demokarasi by'umwihariko ku Rwanda. Oya, ahubwo Ububiligi ni igihugu cyiza cy'icyitegererezo ku isi mu bijyanye n'ivangura, nk'uko Ababiligi nabo bagiye bishyira mu ivangura batagiye bumvikana ku bijyanye n'amoko, bifuje kubigeza hirya no hino ku isi, cyane cyane hano muri Afurika y'Uburasirazuba babizana mu Rwanda, u Burundi no muri Kongo. Icyo kintu rero nicyo cyabaye. Buriya n'ibi bibazo byose mubona muri Kongo Ababiligi babigizemo uruhare rukomeye cyane. Benshi mushobora kubyemera cyangwa ntimubyemere, mukabyumva cyangwa ntimubyumve. Mubanze mwibuke ko Ububiligi bwayoboraga ibihugu bitatu ngiye kubabwira. Ububiligi bwayoboraga Congo, Belge, Rwanda, Burundi. Mwabyumva neza? Ububiligi bwayoboraga cyangwa se bwategekaga Rwanda, Belge, Congo, ni ukuvuga ngo Congo, Belge, Rwanda, Burundi. Ndetse aho hantu hose hanakoronijwe n'Ababiligi. Ariko Ababiligi bagiye gukata imipaka. Kubera yuko Congo kara karima kabo, aho babona hose h'ingenzi barafashe bashyira kuri Congo. Binasobanuye iki? Binasobanuye ko buriya Congo ni igihugu gitoya ku Rwanda n'u Burundi. Congo ni igihugu gito, nicyo gihugu gito ku Rwanda n'u Burundi. Si kuvuga gito mu kubaho. Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yabayeho nyuma y'u Rwanda n'u Burundi. Kubera yuko rero Ababiligi bayoboraga Congo, Belge, Rwanda, Burundi, babonye bibacanze, bafashe bya bihugu bari baragifashe bakigira igihugu kimwe, bahita ko baca imipaka babigira ibihugu bitatu: Congo, u Rwanda n'u Burundi, bivamo ibihugu bitatu. Ariko buri gihugu bakigize uko bashaka. U Rwanda barugize uko bashaka, Congo bayigize uko bashaka, n'u Burundi babugize uko bashaka. Bisobanuye ngo rero ibibazo byose biri muri kano karere, by'umwihariko hagati y'u Rwanda na Congo n'u Burundi, Ububiligi niwe promoteri wabyo. Ariko ni nawe ushaka kwigira umutagatifu muri ibyo bibazo. Igitangaje, iyo Congo noneho Ububiligi bwahemukiye kuri ubwo buryo kugeza ubwo bagira umujyi witwa Ville de Diamant batagira na cwa, kandi byose bagiye bakura hariya muri Congo. Congo noneho ngubu iracyabafata mama, nimudufate, nimudufashe, nimuturwaneho, muturekuye twagwa, nimutureka turapfa. Niko rero Maxime Prévost yagiye azenguruka isi avuga ati Congo ntabwo twayireka, ahubwo uru Rwanda twakwemera ikiba kikaba, ariko uru Rwanda mukarukomesha mukarugira mute. Ubu rero nonaha Maxime Prévost ashobora kuba atamaheruka Congo, ariko ari Kigali. Ashobora kuba nta gahunda afite gusubira Congo vuba ahangaha, ariko ari Kigali mu Rwanda. Gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda biranyereka ko none misiyo ya Maxime Prévost mu Rwanda irenze gusa kuba yaje kwitabira inama ya Francophonie. Nicyo gisobanuro. Misiyo Maxime Prévost afite none mu Rwanda birenze kwitabira inama ya Francophonie Kigali mu Rwanda. Misiyo ya Maxime Prévost none mu Rwanda harimo no kugerageza kureba uburyo yatsura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ikimenyetso cya mbere kibimpa no gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ku Gisozi. Icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kibimpereza. None rero uhereye kuri ibi, kuba byonyine Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarageze mu Bubiligi agakorera inama, Maxime Prévost akabaje mu Rwanda ari mu nama n'ibikorwa bindi bitandukanye, simvuze ngo ni none ejo cyangwa ejo bundi, ariko u Rwanda n'Ububiligi igihe kizagera bongere bumvikane kandi bakorane. N'ibimenyetso birahari, biragaragara, n'ibyo mbabwiye n'ibindi biracyaza. Ukuri rero muri politics nta mwanzi uhoraho, nta n'umukunzi uhoraho. N'ikimenyimenyi urugero nabaha, ntimwabonye ko u Rwanda na Congo basinyanye amasezerano ajyanye na integration économique.
nubwo bose uri kubona bameranye batya, ariko Kongo iri kwemera igashyira umukono ku masezerano y'ibijyanye no gukorana mu bijyanye n'ubukungu. Ibi rero bikwereke ko na Kongo ntabwo izahora ari umwanzi w'u Rwanda, n'u Rwanda ntiruzahora rurebana nabi na Kongo. Hari igihe kizagera impande zombi zikarebana neza kandi zigakorana. Nta mwanzi uhoraho muri politics, nta n'umukunzi uhoraho. Uko ni ukuri kwambaye ubusa, ibyo bintu byose nuko bimeze. Noneho rero kukuba abantu bakishasa n'ababujumbura bategereza akabi kose kabaye ku Rwanda kugira ngo bagire ijambo, kandi nabwo ku mbuga nkoranyambaga. Donc bategereza akabi kose kaba ku Rwanda kugira ngo bagire ijambo ku mbuga nkoranyambaga, ikiza ntibakivuge. Ibyo byonyine birerekana intege nkeya kuri Kinshasa n'ubwo Burundi bategereza ko u Rwanda ruvugwa nabi gusa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta kindi bategereje imbarutso, bategereje aho bahera kugira ngo bavuge. Ubwo rero si ubutwari, ubwo ni ubugwari. Ibyo byose rwose ni ibintu bitagira aho bikuvana, bitagira naho bikugeza, kandi byerekana umuntu w'umunebwe udakora. Byerekana ba maboko apfanyi yabo, abantu badakoresha umutwe ngo amaboko yabo agire icyo akora. Nibo batekereza batyo, bategereza ibisubizo. Babiburiye Washington, babitegereje Doha, bagiye Brazil, bagiye Argentine, Azerbaijan, mu Misiri, aho hose byanze kabisa. Muri Ukraine byaranze. Ubu none igisubizo gisigariye he? Kuri YouTube. Nimutekereze ko Kongo igiye gutsindira AFC/M23 kuri YouTube. Ini riposte rigoureuse cya gitero cy'Kinshasa Tshisekedi yavugaga, ntimwagitegereje n'icyabaye nk'agatinze katazaza. Agatinze katazaza ni igitero cya Tshisekedi cyo kwihorera kuri AFC/M23. Amezi abaye 10. Ibintu rero byamaze gusobanuka. Ngira ngo muri rusange nkuko nabi basezeranyije, reka ikiganiro cyacu tugisoreza aha ngaha. Gusa mbabwire ko n'ubwo bwose bimeze gutya n'ubwo bakomeje gusinya, ariko ku rugamba bimeze nabi. Imasisi bimeze nabi, mu misozi miremire ya za Fizi bimeze nabi. Imirwano irakomeje. Ese amaherezo azaba yahe? Ngira ngo mwatangiye kubyumva. Kinshasa iri kuvuga ngo AFC/M23 ntabwo iri kubahiriza ibyo baherutse gusinya. Ese Kinshasa iri kubyubahiriza? Dutegereze turebe. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ibiganiro byacu nakagaruka ngero bakibategurira n'abakibagezaho. Nari Robert Sympathique Iyandemye. Mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza. Asante sana, ndabakunda cyane.